Yeah. Sanamukela kuSolomaya TV igama uDlomo lona umuntu osizana nomkhulu Mazibuko i-session as usually it's 40 minutes per session baningi abantu abangakangeni so ngiyacabanga le session umkhulu Mazibuko sizoyenza out of 40 minutes mhlambe kuzoba i-30 ukuthi kule 10 minutes sivumele abantu abaningi ukuthi abantu bangene ngobuningi ngaphambi kokuthi intambo sizilahlele kuwe. Ngiyacabanga abantu basazama ukungena abanye babambekile because iningi list yabantu la ababhadele. Ngiyabona okwamanje sisesenabantu abawu 6 ne Manje sekungena abantu abayi 10. 10. Yeah. Okay. Angazi ukuthi total ithini but angazi isikhathi it's 7 minutes past 12 ngabe besinganika abantu isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi siphonse intambo kumkhulu Mazibuko ukuthi asitshele ngalomhlangano esihlangane ngawo lana namhlanje. Angazi khona abantu abasangena lapho Sitshaba. No, so far it's quiet. So what I'm thinking, Guti, without wasting time, like we can hand over to him. Senzela ukuthi wonke umuntu okhona, you know, they paid for it. They might as well enjoy the session, yeah. Yeah, abantu and then abantu bazolandela sona. Mkhulu Mazibuko besingathanda ukuthi sithathe intambo sizilahlele kuwe ubulise abantu ucacise ngesihloko sale conference esithi umalume nethunga or uthunga nomalume. Mhlambe njengoba sisho bengizocela ukuthi Sitshaba mhlambe sihle sivumelana ukuthi ngaba ama session azoba ngak4 considering ukuthi isikhathi sesihlekile. Ngiyacabanga ama session mhlambe kungenza ukuthi angabi enough ukuthi abantu bazoba nesikhathi esanele sokuthi babuze imibuzo. So ngoba ngiyacabanga sesidlile almost 10 minutes ngizocela ukuthi ngithathe intambo ngizilahlele kumkhulu Mazibuko. Usilwane samanzi lapha uzolokuyene admit abantu abazongena. Mkhulu Mazibuko bengicela ukuthi ngithathe intambo ngizilahlele kuwe ubulise abantu ucacise ngesihloko and sekuzophuma kuwe-ke ukuthi ufeel ukuthi mhlambe ungayiqala i-presentation yakho. Amen, ngithathe intambo ngizilahlela kuwe. Amen, ngiyanibingelela bafowethu, ngibingelela isolomoya lonke lapha phezulu. Uqale ngibingelele nje aphezulu eliphezulu kuleli thunya zonke ey'ngenayo ngaphakathi kwekhaya. Ngize ngibingelele-ke bonke amathonga awasemanzini, awasezulwini, asey'ntabeni ngokunjalo ngokuhlukahlukana. Bese ngibingelela iphaneli, ngibingelela lapho phezulu Dlomo, Sitshaba, Mgozi, Dlamini, Mnguni, bafowethu ngokubambisana nje. Bese ngizobingelela abangenayo, abafowethu abangenayo ithunyo zonke, abakhulu nabancane, abade abafishane, abaney'ntshebe nabaney'levu engathi isibumbu sengane. Sikhe iy'ntweni ey'ningi sizobuka nje la ukuthi silalelane bafowethu, sizolalelana sizokwazi ukuthi sifundisane kwezinye nezinye izinto. Sizokhuluma ngendaba yethunga, umshana nomlanjwana. Umlanjwana nomshana ukuthi bahlukene. Angazi-ke noma ngaqala ngichaze ithunga noma ngiqale ngomlanjwana nomshana ukuthi yini umlanjwana yini umshana, bese ngizochaza ithunga-ke. Ithunga-ke into esingayibeka sithi ithi mayifane nembeleko, ithi mayifane futhi nomhlonyana. Sike sachaza-ke umhlonyana ukuthi kwenzakalani ngendaba umhlonyana. Umhlonyana wenzelwa ingane esuke inonina oganileyo umhlonyana. Sibuye size kwimbeleko. Kwimbeleko futhi ngokunjalo imbeleko umcimbi owenzelwa ingane yomuntu oganileyo futhi. Bese sibuya-ke sizokhuluma ngaleli thunga esingalo lapha namhlanje. Ithunga-ke
umcimbi owenzelwa umntwana ongumzali wakhe oganileyo kodwa owagana esenabantwana. Angazi-ke noma ngizwakalani ngoba itopic yethu ilele lapha ethungeni nasemehlukweni phakathi komshana nomlanjwana. Okay, siyabuya-ke siza la ethungeni. Ithunga umcimbi owenzelwa umntwana ongumshana noma ongunina wakhe uganile kodwa wathi mayegana wabe esemthetile noma esemzele lo mntwana lo, wazala umntwana, mayeqeda ukuzala umntwana wakhe lo wase uyise womntwana wamganisa. Hayo umuntu ozogana ubaba ohlukileyo ukunalo mntwana amzele. Akwesithi-ke ingane yokuqala ngabe umfana ngaba yintombazana. Ingane yokuqala uyizele, mawuyizele le ngane yokuqala awukagani, awukalotsholwa noma usulotsholiwe kodwa awukagani. Mawungakagani-ke kukutshena ngokusobala ukuthi leyo ngane leyo izoba ngumshana ngoba izobe still isawela esibelethweni sikanina noma konina lume noma komalume noma ekhabo nina noma kubo kanina, isawela lapho leyo ngane leyo bese ikhishwa ngokuyikho-ke lokho esikubiza ngethunga. Umcimbi lowo wenzelwa leyo ngane esuke izaleke kabi noma izaleke unina bengakaganisani noyise. Uyise-ke nakho useyalobola, mayiqeda ukulobola uyaganisa. Mayiqeda ukuganisa le ngane unina ugana nje vele isizele. Njengoba isizelwe nje le ngane okusho ukuthi siliyasala komalume le ngane kuzikhishwe ngendlela okuyiyona. Uma-ke leyo ngane leyo ingaba yinye, zingaba mbili, zingaba ntathu bese uyise eyayiganisa lo ngane. Lezo ngane lezo zisala ekhaboneni bese zenzelwa into okuthiwa yithunga zonke. Kanti imbeleko yenzelwa umntwana wokuqala ozozalwa umfazi oganileyo noma ngumfazi nje gelekeqe, azojika abuyele ekhabonina noma kubo noma konina lumele ingane, abuyele khona afika amtetele khona bese enzelwa lento okuthiwa imbeleko. Bese ehamba nayo imbeleko yakhe eseya kubo umntwana, afike nakhona kubo umntwana amukelwe umntwana njengoba ezelwe kubonakala ukuthi umfana noma intombazana. Bese-ke kukwazi ukuthi futhi mayemukelwa bese yabikwa enzelwe ilokhuzana isiphandla sokumbika lo mntwana ukuthi uhambile kumakoti eyothola umntwana kubo, eyozaliswa izalukazi zakubo. Ubuyile-ke nanga umntwana ubuye naye iphila, ingane yenu noma ikhehla la ekhaya elithile elivukayo kulo mntwana. Ukutshena ngokusobala-ke lokho ukuthi lo mntwana lowo wenzelwa imbeleko ngoba unina esuke njani eganile. Mhlambe ku6 months, mhlambe ku8 kulokhuzana ku7 months ajika ahamba aye kubo. Lapha asuka khona ayozalela lo mntwana bese buya naye. Mayisebuyile-ke naye useyemukelwa uyabikwa emsamo ufaka isiphandla. Njengoba nakonina lume efakwa isiphandla esandleni sokunxele ku-left ngesilungu. Mayifika kubo ufaka kwesokudla noma kwesokuphonsa isandla. Esokudla-ke u-right, afika afaka isiphandla khona amukeleke ngaphansi kwekhaya ukuze iy'nkinga zingamlandeli. Okay-ke sesiyabuya-ke siya kulo mntwana wethu. Akwesiqale sichaza umshana-ke manje ukuthi umshana uhluke kanjani nomlanjwana. Okay-ke umshana nomlanjwana bahlukene kakhulu kodwa zingane zonke ezizalwa ingane yala ekhaya. Ohlukileyo umshana uzalwa ingane yala ekhaya kodwa manje eganileyo esiyumfazi womuntu, umshana lowo. Okusho ukuthi uzalelwe ekhaya unina engakagani. Uthe unina esegana usephenduka umshana la ekhaya. Akasewona phela umlanjwana ngoba unina wenze njani uganile. Usengumshana la ekhaya. Sibuye-ke size kumlanjwana. Umlanjwana uzalwa intombi engaganile la ekhaya. Umlanjwana uzalwa intombi
engagananga ezalele ekhaya ingane yakomalume ingane kamkhulu nogogo umlanjwana kanti umshana abasibe kamkhulu nogogo wakubo nje umshana inkinga ukuthi unina wamzala kabi wamzala engakagani lingakahlanganiswa ithonga yiloko ithunga leli esizokhuluma ngalo umshana umlanjwana angazi noma abantu bangizwe kahle yini ithunga leli esizokhuluma ngalo bese ke sibuya ke siza kumcimbi ke ngqo manje okulithunga ukuthi wenziwa kanjani ngoba sesiucacisile ukuthi wenzelwa umuntu onjani umcimbi okuthiwa yithunga ngiyazi ukuthi abantu abaningi ibembethe lento engikhuluma ngayo abantu abaningi bembethe lento engikhuluma ngayo nabantu abaningi banayo lenkinga yalento engikhuluma ngayo ngoba uthola ukuthi uzalelwe komalume abazali base beyashada uneyinkinga lo muntu lokhu kuthiwa wena ubhilonga komalume kodwa abazali bakhe bacace baphelelisile yonke into iphelele complete kodwa manje lokhu ebizwa komalume yena ubizwa kanjani komalume na ubizwa komalume ngoba wena uthema uhlala esibelethweni itho amathonga ayingakahlanganiswa usekelwe ithonga labonina lume lakho usekelwe ithonga ukhokho wakomalume bakho wasekhaya komama lakho wasesibelethweni sikanyo ithonga elisekele ngalesikhathi uhlala ngisho ngakuthiwa nenza ubugebengu niyamithisana bese niqede niyaganisana lo mntwana akusiyo wakini wena ndoda usengowakomalume lakhe ngoba uhlala esibelethweni ehlala esibelethweni asikhulumi ngokuzalwa ehlala esibelethweni uhlala ithonga elisekela isibeletho liselilodwa usengela kubo kamama wakhe ngisho ngazalelwa kubo kodwa ebehlale unina engakagani yakutshena lokhu ukuthi leli ithonga leli ilona elimlethela emhlabeni ilona elimsekelile so manje usengumshana le omalume bakhe usengumshana komalume bakhe sisadinga ukuthi ayokhishwa size kubo-ke manje umcimbi owenziwayo wenzela umntwana lowo onenkinga efana naleyo lo mntwana lo ufike noma ngakuthiwa ukhulela kubo uyajika buyele komalume noma ngakuthiwa ukhulela komalume ubeke sekwenziwa kanjena-ke komalume uthathwa imbuzi emhlophe ukhulunywe naleli yathonga okokuqala nje okwenziwayo ukuqala kuhlanganiswa imindeni mayihlangana imindeni ubaba wakhe akhipha inkomo yodondolo phezu kwalayo amalobolo awenzayo lawo malobolo awasho lutho kuleya nkomo noma le nkomo le ayikho kulayo amalobolo nomganiswano lo eniganisene wona usekhipha inkomo lebizwa ngodondolo inkomo yodondolo ke udondolo ke induku esekela izalukazi namakhehla ukuthi babe nezinyawo ezintathu leyo yokudondolozela ingakho kuludondolo lokuwela noma lokuzwa amanzi udondolo olusekele ikhehla noma isalukazi esesisidala okusho ukuthi leyo nkomo eyaleso sisekelo sesibeletho ukuthi lengane yasekeleka ila ekhaya njengoba isekelekela ekhaya lenkomo eyodondolo olusekela umntwana leli yathonga yini udondolo olusekela umntwana leli ithonga elizalela umntwana ukhipha inkomo yodondolo-ke uma uhlangana umndeni uma uqeda ukukhipha inkomo yodondolo bese omalume bekhipha imbuzi emhlophe baye emsamo bayokhuluma nalelo thonga bakhulume nomnikazi womsamo bakhulume nomsamo uqobo besho ukuthi nanga umshana sithi asimkhulule kuleli khaya nina amathonga la ekhaya hambani naye-ke umshana niye naye kubo nifike nimembathe nimkhanyisele asuke nazo inhlanhla la ekhaya aye nazo kubo okwakungezakhe ayezalwe ezembethe enani mphathele zona
lo mntwana siyamcelela ukuthi makahambe aye kubo ngale mbuzi emhlophe siyamcelela ukuthi ahambe aye kubo bese ngaleso sikhathi bamthengele izipho bamthengele ithunga ke yilesi sitsha sogodo okusengelwa kuso ubisi bamthengele ukhamba olunye nifaka utshwala besintu okunye kudlela khona amasi ezinye inkamba bamthengele ukhamba bamthengele ukhezo yisipuni sokudla sogodo esibaziweyo bamthengele sona kufanele ukuthi zibe 5 lezinto yithunga ukhamba ukhezo isicabetho noma imbenge isicabetho noma imbenge kilokho kuyisitsha okwakhiwe ngelala khona lempando okuthiwa yilala emile emanzini abathunga ngayo basket kwenziwe ngayo basket yilala lena enzelwe imbenge okuyisitsha sakhe sokuyofaka lo yamcaba nje imbenge bese kuzoba yini le igula lakhe yilesi sitsha asebesebenzisa njengeswela manje benza igubhu uma lezi inyanga zenza igubhu isebenzisa iswela isebenzisa lona igula leli esithi igula thina ngesintu igula ke linombhotshozelwa okuphuma khona umlaza ngaphansi bese kusala izacece lezi zamasi umvubo usale zona igula ke lelo uma ke esenzelwe lezi zinto zonhlanu esetholelwe lezi zinto zonhlanu isikhumba ke lesazofakwa ngasi isiphandla ekhakoni siyothungelwa kuleli ithunga kuleli igula kuleli ukhamba kuleli ukhezo kulesi sicabetho hayi isicabetho asithungelwe lokhuza asithungelwe ngoba siyicansi nje lingaka esigoqa uphuthu noma umcaba sigoqe ukuthi umntwana akwazi ukuthi mayefika phambili ahambe nalezo nhlanhla zakhe isipho saleli yathonga elamsekela lo mntwana lesi asuka naso la mayefika kubo uyamukelwa futhi ngembuzi kumukelwa lesi sipho kumukelwa lezi zinhlanhla asuka nazo engungezakhe ezembethe yena usemukelwa ngembuzi usebikwe emsamo ukuthi nangu umntwana wayeselele emuva kuningi ngoba nawo amathonga la ekhaya ayambuza lo mntwana ayamfuna ngoba ayamazi ukuthi amtshala lapha elokhuzaneni ensimini yakwasibanibani bese bamemukela bambike ngendlela abambika ngayo kuyobe sekupheleleke sekuyadliwa ke kwenziwa yonke into umntwana usekwazi ukuthi izinto zakhe yivuleke kahle sineyinkinga ke ingaka zabantwana abangabahlana abangazi ukuthi kufanele ukuthi umntwana uma ezalelwe konina lume unina waseyagana bese naye uyokhishwa enzelwe lezi zinto zesintu eziyinhlanhla kuyafana ngisho ungaphupha igula uphuphe lona ithunga uphuphe lona ukhamba kuya ngokuthi uphupheni wena engeyinto yesintu okusho ukuthi kukutshela ukuthi izinhlanhla zakho leziyana kodwa manje engakafiki kuwe zivele njengenhlanhla okuyiyona yona igula nje liphatha amasi liphatha inhlanhla uma uphupha ubisi uphuza ubisi udla ubisi lokho kukutshela ukuthi uphupha inhlanhla uphupha amasi udla amasi kulokho kukutshela ukuthi uphupha inhlanhla uphupha umcaba uphupha uphuthu uphupha inhlanhla ukukhanya kwezinto zakho kuya ngokuthi uludla kuphi okusho ukuthi uma uludla ekhaya komama kufanele ukuthi uyilande ekhaya komama inhlanhla yakho ayishiye ekhaya komama mawuludla kini kunento kufanele ukuthi wenzelwe yona la ekhaya enza ukuthi wena ube njani into zakho ivuleke lezi ezibophekile bengilapho ke nje abantwana bethonga angazi noma sengihande kakhulu Dlomo lapho phezulu kodwa nje bengilapho bengithi ngizodlulisa lesi sihloko sethu sesiyolalela ke abanemibuzo
abafisayo ngathi bangabuza kulesi sihloko esikhulume ngaso noma lapha engafikanga khona bona abe befisa ukuthi ngifike khona. Bengilapho nje ithunga umshana nomlandlwana kwehlukene. Amen. Amen mkhulu. Ngokokulalela kwami inca izinto zabo azilungi ngestand kungalungiswa izinto eziningi ngaphambi kokuthi abantu bathathe uhambo lomoya mhlawumbe umuntu ayothwasa aze abe wenza izinto ezirong ngenxa yokuthi kunezinto ezingazange zilungiswe kahle. Bengifuna ukuthi ngaphambi kokuthi sinike abantu i-platform ngoba isizathu sokuthi senze kanje ukuthi sinike abantu ithuba lokuthi bakubuze imibuzo directly mkhulu ukuze bacacilelwe baqonde mhlambe nakwindlela abakuyo ngokomoya mkhulu noma at a personal level. So bengingathanda ukuthi ngaphambi kwaloko nje abantu bazoya laphayana ikhona ibhathini lapha enzansi ekunika ithuba lokuthi mangabe unombuzo uphakamise isandla and then sizokwazi ukuthi sikunote. And then number 2 into esizoyicela ngoba kunabantu abangene njengamafoni umuntu mhlawumbe ngixolise kancane Dlomo, ngixolise kancane sinenkinga vele uma ubeka nguzwe ubeka iphuzu labantu abahamba bethwasela into abangayitholi kahle noma engekho. Okay, sibuya lapha ke le nkinga engikhuluma ngayo mina iyayidala leyo nto leyo. Iyayidala leyo nto leyo ukuthi ubone umuntu ahamba ayothwasa ngoba ufika lapha kumelaphi ibonakala inhlanhla yakhe kuthiwa hayi unenhlanhla kodwa manje mayithi uyafika le nhlanhla le emelize kuye ayisafiki kuye akazi ukuthi leyo nhlanhla ilungiswa kanjani. Abanye bathi hayi sizokulungisela inhlanhla, sizokunika isigubhu esithile, sizokunika ibhodlela elithile noma sizokugcaba sikwenzele lento leyo sikwenzele lento leyo kanti udinga ukuthi enzelwe ithunga lo mntwana. Unenkinga nje kanjena kudinga ukuthi enzelwe ithunga. Yonke into mayifika laphana unini uganile wenze yonke into kodwa uyabangwa bangozidalo. Leyo nto uyibambi ngisesemithingini yabo. Unkosinathi socela amute i-mic yakhe. Okay, bengilapho nje Dlomo kodwa ke akunankinga khehla lami ungabe uqhubeka kodwa nje khona into eyenzakalayo uthola ukuthi abantu bayaphuma bayahamba ephehlweni kodwa uyela inkinga engabe uyilungise ekhaya nomalume nabakubo noma nabazali bakhe. Uyayibona bese lento imthatha ahamba ayohlola mayifika lapha kithi singomazibo simtshela ukuthi hayi nenhlanhla wena njengokuthi uhambe uyothwasa njengokuthi wena into zakho ikhanyiswe ngizokunika enye impande yenhlanhla. So manje abantwana uthola ukuthi useyathwasa lo muntu izinto zakhe ayiqondi uyanikwa lamafutha enhlanhla noma ibhodlela lenhlanhla izinto zakhe ivaleka kakhulu. Uyabona manje silapho nje Dlomo ungaqhubeka khehla lami sizwe ukuthi uSichaba usinika isikhathi esingakanani futhi esingakanani. Okay, uZanele sesiyambona. Bengizocela ukuthi isizwe samabandla lapha asicacisele ukuthi sinesikhathi esingakanani. Mkhulu abanye abantu akuyona into aso umunye umuntu izinto zakhe empilweni azenzi azihlangani ufuna umsebenzi akawutholi omunye uhlushwa umshado akawutholi ngenxa lezinto lezi omunye isikolo akafundi nje izinto umunye umuntu unamabhadi ngenxa lezinto ozama ukuzicacisa kodwa ke ukujika nje wena mkhulu bengingathanda ukuthi ngisho ukuthi abantu socela ukuthi ke njengoba nangu sisanele siyabona lapha usiphakamisile isandla uye umuntu oqala sizocela wonke umuntu ozobuza umbuzo
avule ikhamera sazi ukuthi sikhuluma nobani azazise bese abuze umkhulu. Sine 10 minutes, we just have less than 10 minutes before we reboot ilentuzana enye iZoom for imibuzo. Kodwa ngiyacabanga ukuthi isikhathi sizoba enough ukuthi uZanele abuze umbuzo wakhe and then sazi ukuthi sizo reboota futhi and then abantu bazophinde bangene ngasame phini le abathunyelwe yona. Sisele bengizocela ukuthi uvule ikhamera and then ukwazi ukuthi ubuze umbuzo wakho umkhulu akwazi ukuphendula ngoba ngiyacabanga isikhathi enough ukuthi ungabuza umbuzo because we have about 9 minutes 15 seconds. Ngicela unmute mic yakho sis. Lapha enzansi Ngiyabingelela bomkhulu nogogo. Owami umbuzo ngoba ngazathi nathi sibhekene nenkinga efana naleyo umama uyo mdala emshadweni kagogo. Ma umbuzo ulandelisisa ngazathi watholakala before ugogo ashade. Manje yonke lento umkhulu ayichazayo yethunga iyokwenza kanjani ngoba phela ugogo nje ushada kwayena unesipho ugogo kodwa uma ulandelisisa umama watholakala before ugogo ashade ngoba uzathi yena uye ekhaya kubo la kugane khona umama wakhe esemdala yena ukhule vele azi ukuthi ugogo wakhe kusho ukuthi ukhokho wami umama wakhe waya ekhaya kubo la kugane khona umama wakhe esemdala. Manje yonke lento kusho ukuthi umama gogo ufuna ukuza umbuzo oqala mina. Ngibuza ukuthi inkinga isemumva le la kuzalwa khona ugogo ngoba kusho ukuthi kwamama akakhishwanga le watholakala phela engakagani umama watholakala umama wakhe engakagani. Ngicela ukubuza ukuthi ngitha kanjani umama lento. Hayi gogo ilula lento lena manje ukuthi lisekhona ikonina lume umama. Manje ukuthi nje lisekhona ikonina lume niyahamba niyahlangana nalo bese nikwazi ukuthi makufika laphana bamlungisele ngendlela okuyiyona. Ungenze ukuthi bakhona omalume bakhe, ungenze ukuthi abasekho, ungenze ukuthi kukhona umfana okhona ongakwazi ukuthi ayemsamo agcinele umzala kababa wakhe into efana naleyo yalembuzi nalokhu kwenziwa kwalezi zinto ngoba uthenga isipho nje athenga imbuzi, uthenga izipho zamathonga athenga imbuzi bese kuyobikwa kukhokho ke emsamo uqale ukukhulunywe nomnikazi womsamo atshenwe ukuthi nanga umntwana ongubani ozalwa ubani la ekhaya ukhuliswe yilesi salukazi la ekhaya uze wakhula wayitshena ukuthi isona esimzalayo lesisalukazi la ekhaya ngoba kungenzeka futhi ukuthi leliyathonga lalingathanda ukuthi lo mntwana ahambe. Futhi ke into eyenzakalayo uma umntwana ezaleke kanjalo uthi mayelotsholwa lesa salukazi simkhulisile noma leliyathonga limkhulisile konina lume liyanikwa inkomo phela. Uma segana nje ngoba ukutshena ngokusobala ukuthi lisuke limbhekile lihamba naye eyinkingeni azodibana nazo endleleni ezokuthi kwenziwe lemicimbi engenziwanga. Kodwa nje eliphelele nje igama ukuthi abuyele ekhaya uhlalwe phansi umndeni wakubo nomndeni waseKhakoneni bese kwazika ukuthi athathwe asiwe le kushiwo futhi ukuthi useganile lo muntu. Uyophinda futhi eseyokhishwa kubo ke manje eseya le lapha ganele khona. Amen. Amen. Mkhulu ngiyacabanga ukuthi ngoba sesisele nge5 minutes mangabe ukhona umunye umuntu ophakamisa isandla uXolani usiphakamisile isandla. Uquphu. Yebo. Singamnika quickly le 4 minutes. In other words, mayiqala ithi 1 minute sazi ukuthi we log out sizologa in again sizoba nesikhathi enough sokuthi sixoxe nawe mkhulu. Ngizocela ukuthi sinike uXolani i-platform ukuthi abuze umkhulu masinyane sazi ukuthi mhlawumbe umbuzo wakhe uzowuphendula ku-session lesizoba nayo yesibili. Amen. Intambo zikuwe Xolani.
ngaba mkhulu ingaba ngivakala. Oh, ngathi ishaya inetwork lapho Xola. Iyala inetwork Xolani, awuzame futhi. Angikavakali mkhulu. Uyavakala Ngizwakala kodwa manje uyahlohloza. Xolani mfethu, ngiyaxola usungena kancane. Xolani, sicela ukuthi ucishe ivideo yakho ne, ukhulume nje nge-audio sizokwazi ukukuzwa kahle. Yeah. Okay, andikavakali nangoku mkhulu. Nazo awuzame ukubuza umbuzo wakho masinyane, sazi ukuthi kwisession elandelayo umkhulu uya-attend. Okay, ngicela ukubuza ke mkhulu, ndinomntwana ne, and then lo mntwana ngowentombi asitshatanga nomama wakhe. Now umntwana unesiphiwo sabantu abadala. Ngoku ingxaki ngoku aba basekhaya bathi umntwana mandizomazisa kubo, ndifikelwe ngamakhehla ngenye imini athi mandizokwazisa umntwana, and umntwana andikakamhlawuli. Reason umntwana le isipho lesi asithiwe ngabantu abadala sijongile nami i-cost zonke zikomi. So ngicela ukubuza, kufuneka ngiqale ndiyohlawula umntwana and then kokwabo kukhona ekufuneka bekwenzile before umntwana ngiyomazisa ekhaya after ndimhlawulile? Okay, ngisheshe nje ngiphendule ekhehla lami. Uyabona makukhulunywa ngendaba yento kamoya, ukhulunywa ngento ejule kakhulu. Into kamoya ayihambisane nezinto zemkhuba yesintu noma zesintu. Ithi ukuphuma kancane into kamoya. Into kamoya uyakwazi ukuyilungisa ningakhokhelene, ningamkhokhela umntwana ningamhlawulile. Ngoba isuke imgulisa manje, hayi kusasa, idinga ukulungiswa manje, hayi kusasa. Akuze ukulinda unyaka ozayo ukuthi umntwana aze akhokhelwe, aze ahlawulelwe amacala bese khani elungiselwe into kamoya. Okokuqala lokho. Bese sibuya lapha. Ngoba efika amakhehla athi mbike lo mntwana, kufanele ukuthi babike abasekhaya konina ukuthi uyahamba uyomukela imimoya yesende likayise. Uzofika enzelwe umkhuba wakhona kubo kayise. Enzelwe umkhuba wakhona, makuthi kuhlatshwe ibhokwe kuzohlatshwa ibhokwe, makuthi kuhlatshwe imbuzi kuyohlatshwa imbuzi, makuhlatshwe igusha kuyohlatshwa igusha, makuhlatshwe imvu kuyohlatshwa imvu. Kwenziwe ngendlela okuyiyona ewumkhuba wala ekhaya, eshoyo ukuthi lo mntwana uyayemukela le moya yesende likayise. Uhamba nayo futhi aphinde mayise emukelile le moya yesende likayise, ahambe nayo aye konina lume, afika amukelwe futhi lo mntwana lo. Mayifika amukelwe futhi kube ukuthi bayasho ukuthi ubekade ekubo njengoba bebebikile ephuma la, okanye aqale alungiselwe ngokomoya, ahlanjululwe, anikwe indiki nendawo nenono. Mayiqeda lapho lokho indiki nendawo nenono kuyohlela imimoya phezukwakhe, alidlele konina lume lapha angiwakhona njengamanje. Alidlele khona, limhlanze, lihlele imimoya phezukwakhe, lihlele izalukazi indawo, lihlele amakhehla indiki, lihlele abantwana inono. Bese kwazika ukuthi mayiseqeda ukudlela leyo magobongo lawo, imimoya yakhe imiphi, ngoba uma udla indiki nendawo nenono usuka uyimaintaina ngesilungu imimoya noma uyihlela kahle ukuthi ihlale kahle, ingahlali ngesidlozana beze bethi unedlozi bakuthathe bakuthwasisa. So manje similapho ngicela uyibambe lapho ngoba singaphansi komzuzu owodwa. Sizocela abantu ba-log out and then log in immediately. Or sizobanika nje 5 minutes ukuthi bangene kwenzela ukuthi singakhatheli, uzokwazi ukuthi uqhubeke ngesihloko mkhulu, ngoba le isession seyiphelile mkhulu, ingakhatha nje usakhuluma. So bengizocela nje ukuthi abantu baye lapha ku-leave and then ba-log in again, sizokwazi ukuthi sithole enye 40 minutes abantu bazokhululeka babuze imibuzo yabo. Ngizocela siphumeni nje sonke siphinde singene, uzokwazi ukuthi uphinde uphendule. Amen. Mkhulu, ngone yebo
Ngizocela uma sowuphendula uLentoza uXolani ukhulume ngesiphandla esofaka leyo ngane leyo mesenzelwa umcimbi ukuthi uwenzelwa lo if uyasifaka yini isiphandla noma akasifaki. Ngicele uLentoza kuSisilobe ebewokuqala ucacise ukuthi if umuntu uma wakhe njengoba ukhuluma ngoma wakhe akasekho and inkinga zale kuyithunga likamama wakhe, so kwenziwani-ke lapho uma wakhe uma engasekho? I think abantu abaningi sebebuyile. Wenzela ithunga konina lume ekhaya kogogo lakho sisi. But uma wakhe akasekho, for example, akasaphila uma wakhe. Ugogo. Hayi. UXolani akakangeni. Hayi uma Mhlambe-ke ngiyacabanga mkhulu ungabe uphendula kulo mbuzo obuzwa umnguni ukwenzela ukuthi mhlambe noSizanele lapha aphenduleke ngalesikhathi sisalinde uXolani. uSizanele ubethi uma wakhe akasekho noma ugogo ongasekho ongumzali kamama wakhe. Ngicabanga uSizanele mhlambe kumele unmute imic Siyaphendula. Saphumile. Nangu khona. Unmute imic Sizanele please. Mkhulu, mina umama wami usekhona, ngicabanga ukuthi umnguni wenza umzekelo ukuthi uma umama engasekho, mina wami umama usekhona, ugogo ongasekho. Okay. Hayi uma umzali engasekho okuyena owenzelwa lo mcimbi lo uyenziwe umcimbi, angithi usuke khona kwela mathongo. Wenziwa nje kahle umcimbi, akudingi ukuthi kulokhuzana wenziwe ngendlela okuyiyona. Wenziwe ngendlela okuyiyona, kufakwe izingane zakhe iziphandla, zihambe nazo iphandla ifike zemukelwe ngale kubo njengoba naye ebezobe sekhishwa esiwa lapha ayoganele khona. Angazi noma ngizwakala. Kezwakala mnguni? Akezwakala. Okay. Mama uLilian siyabona. Kodwa uXolani ngibonile seke khona lapha. Ngiyacabanga mkhulu mangabe imemory yakho isakuseva kahle. UXolani lapha bekekhulume ngesimo sengane yakhe enemimoya, akacabanga ukuthi inezinto kumele ilungiselwe zona, especially kwindaba enenhlawulo phakathi. Uzongilungisa mangabe ngibeka kabi iphuzu lakhe ukwenzela ukuthi uzame ukuthi umphendule azoneliseka sikwazi ukuthi sekumama Lilian lapha. Yebo, ngiphinde ngibuyele phansi. Xolani, ngiyawubonga umbuzo wakho Khehlalami, ngoba vele izinto ezifana nalezi bese kuthiwa ungahambi uyomukela imimoya yakini wena ubaba wakhe akakwenzelanga lutho, kodwa umntwana still uyaqhubeka uyagula, uguliswa imimoya. Bethi-ke abanye abelaphi bethi uguliswa inhlawulo, kufanele ukuthi kuyokwenziwa lento okuthiwa ama-damage. Lezi zilungu zenu lezi. Kuyokwenziwa lento ekuthiwa ama-damage, kuyokhokhwa ama-damage, hamba uyokwenza inhlawulo kanti uba wenzelwe lowo mcimbi lowo. Ayikho into enjalo, umoya uhambiselana nalezi zinto zokuhlatshwa kwezinto nazo zonke lezi. Umoya ufuna into manje ukuthi mina ngikwembethe, ngidinga ukuthi ungamukele kini, ungamukele ekhaya komama, ungamukele kini esendeni likayihlo, ungamukele esibelethweni sikama wakho. So manje akudingi ukuthi kuze kube khona inhlawulo, ngoba inhlawulo nazo siyosuke bese sihlehla nazo siyibheka ukuthi zize kanjani, ilobolo lona lize kanjani. So manje asifuni ukungena ey'ntweni zesintu kangako,
kodwa khona vele sikhuluma ngento yesintu, khuluma ngayo into yesintu, kodwa mawubuza umbuzo ofaka into enomoya phakathi sekwehlukile, ngoba umoya ukwazi ukukutshela ukuthi ungangena kule phone uphume ngani kwenzeka imlingo, into ongayazi na ukuthi yini ya, ngoba umoya uphethe umlingo, ngoba ungakwazi ukubona, ungakwazi ukukala, ungakwazi ukumenshina ilokhuzana ikhala yawo, ukutshela ngokusobala ukuthi umoya umlingo. So manje ufuna izinto zawo zenzeke ngendlela wona ofuna ngayo. So manje akulindi inhlawulo ezomzimba. Zikhona zona into ezigulisayo ezihamba nenhlawulo. Kumele siqale lo mntwana simelaphe ngokukamoya. Sithole ukuthi ugula nje uguliswa izinto zomzimba na, noma usaguliswa izinto zikamoya. Masiwelapha umoya eqhubeka egula, okusho ukuthi kufanele ukuthi ahlawulwe, ahlengwe, ngoba kusho ukuthi leli yathonga lakubo liyamdimanda. Ukuhlenga umntwana ke yikho ukuthi iyangiphinda manje lento sekukhona izipoke ngene. Okay. Umntwana uthola ukuthi useyokwenzelwa lezinto zeinhlawulo, uyokwenzelwa into zeinhlawulo ebeguliswa umoya. Zenziwe inhlawulo aqhubeka umntwana gula. Noma ke aqedelelwe izinto ezikamoya kuqala. Mayiseqedeleliwe lezi zinto ezikamoya kuqala, useyakwazi ukuthi mayiqhubeka egula, okusho ukuthi inkinga zinhlawulo. Kufanele ukuthi kwenziwe lezo inhlawulo ngoba ithonga lakubo liyamdimanda, liyamfuna, lifuna ukuthi abuye ngakulo. Ukumdimanda kwalo-ke kukutshela ngokusobala ukuthi kufanele ahlengwe. Ukuhlenga umntwana-ke ukuthi kuhlangana umndeni, ukhokheke lawo ma-damage. Uma uqeda ukukhokha lawo ma-damage lawo, bese niyahlangana njengomndeni, omalume amkhiphe umntwana ngembuzi ayomukelwa ekhaya kubo. Ngoba kuyenzeka ukuthi lo mntwana angenwe imimoya kuqhwakele ithonga lakubo. Elingafune emsame, elingafune niksi, limqhwakele nje ithonga lokhu limtshelile ukuthi wena njalo uphethwe yini. Ngiyazwakala mkhulu. Kukhona usis Lilian, khona usis Carol. Kodwa ngaphambi kokuthi usis Lilian angene lapha kubhuti Nkosinathi bebephakamise isandla kuqala before last session. Kodwa mkhulu bengicela ukubuza, mhlambe ngibuzela omunye umuntu so ngamanye amazwi mkhulu avelelwa wuye. Usho ukuthi mkhulu uyakwazi ukuthi umntwana ohlushwa imimoya, masithi uhlushwa eyakhabo baba, makalungiselwe izinto lana ngokuthi kuhlengwe noma kuhlungwe le mimoya, angakwazi ukuthi ayithathe le mimoya yakhabo baba engakaze ayi? Yebo uyayithatha. Hayi awukwazi ukuyithatha ungayanga khona, fanele ukuthi uye khona uyolanda imimoya kababa. Yebo uye khona ugcinelwe usiko lakho, uyoyilanda straight imimoya kababa. Masithi ke mkhulu lento yenzeka uhlushwa lo mntana uhlushwa ile mimoya, kodwa umama wakhe omzalayo sekashona. Ayidala xolana. And lana ekhaya akho umuntu owazi ukuthi ubaba walengane kwakuubani. So naku imimoya yamhlupha, and njengoba usho ukuthi angayithatha imimoya yakhabo, kuzoyenziwa kanjani? Nangumama akasekho, uyayibona, umama akasekho, umuntu uhlushwa imimoya mhlambe makayovela emuntwini ufika lapho kuwena uyabona ukuthi cha imimoya yakhabo baba. Ngizobuza lo mbuzo. Hayi akwesibuye lapha ke Dlomo. Lo mntwana lona njengoba ehlushwa yile mimoya le siyayihlambulula, ngoba siyihlambulula senzela ukuthi izicacise yona ukuthi ifuna ukuthi kwenziweni. Mhlawumbe yomthuma esigangeni, mhlawumbe yomthuma emanzini, mhlawumbe yomthuma la yomthuma khona, noma imthume ezibongweni ezifanayo. Ithi hamba uye lapha ayibone yongena khona ngokwamaphupho, ngoba amaphupho azobe sehlambulukile. Uma akutshela ukuthi lamaphupho asehlambulukile, uzobe sisho-ke lento ukuthi hayi mina-ke ngiyokwenzela lento njengoba ngibonisiwe kanje. Okay.
Okay mkhulu ithi nginike ubhuti Nkosinathi lapha ithuba ngizocela unmute imic kodwa ngizothanda ukulandela lo mbuzo siyacela Nkosinathi can unmute your mic and then ubuze umbuzo wakho. Nazo-ke. Ngibonge mkhulu, ngibonge nesinabo. Umbuzo wami usekutheni uma ngabe ingane izalelwe komalume ngoba umkhulu kwachaza before ukuthi ingane kuyenzeka ukuthi izalelwe komalume kanti umama usazocaca. Okay, wathi phela komalume. Mawukuthi ke mhlawumbe izalelwa komalume kanti omkhulu nogogo nabo mhlamba abacacile leyo nto leyo ifika iba sekutheni leyo ngane leyo kahle kahle ibe yakwakhokho noma isabhilo khona komalume kwagogo ozala yena nina wayo. Ngiyawuza umbuzo wakho Khehlala, ngiyawuza umbuzo wakho. Uyabona uma lengane izalelwa la ekhaya iwumlanjwana la ekhaya izalwa umkhulu nogogo. Okay ke nakho yana umkhulu nogogo bahlalisene nazi ukuthi nina baganene manithola nithola ukuthi abagana nako okusho ukuthi nonke nibuyela lapha na mayikuthi ugogo wagana kwaMnguni kodwa ebe engwakwa Xulu kukutshena ukusobala ukuthi nina nibuyela kwaXulu nina ngoba nina kusuthi niphethwe uXulu nina okubaba kagogo. Nonke nibuyela kwaXulu nina okubaba kabani kagogo. Zonke izinto ezenziwayo zenziwaphi kwaXulu. Kodwa ngoba nina nikhulisiwe lapha kuyofanele ukuthi niyolibonga leli thonga lika mkhulu elinikhulisayo nina. Ngoba linikhulisa nje kufanele ukuthi nilibonge. Kudala ke kwakubongwa ngenkomo. Manje usungenza nanoma yindlu umakhela indlu umkhulu. Uthi mkhulu angeke ngikwakhela indlu ukuze nawe ujabule. Into azokwazi ukuthi ayibone. Ethi noma engena kuyo ethi hey ngayakhelwa umntanami lena. Usekunika ibusiso futhi kanjalo. Ukuthi lapho yakhona ekhaya kogogo lakho uhambe nezibusiso zala ekhaya. Njengoba ukhulela la ekhaya. Uma kuyikuthi ubukhulela kini uyothi mawuthola inhlanhla uyisho ayithole inkomo yokubonga. Okubonga ukuthi ukukhulisile ebengakulandile kini. No, wena ubusabuyela kwalokhuzana awubusabuyela kwaMnguni wena. Ube usuhamba straight usuya kwaXulu wena ngoba nogogo akaganananga nolokhuzana. Umuntu abantu okufanele ukuthi babonge ithonga likaMkhulu nogogo njalo likaMkhulu ngoba ugogo akusiwa la ekhaya ubuyela kubo. Abazali bakho wena abakuzalile ongumlanjwana naye uma wakhe umlanjwana. Yeah. Kusho ukuthi mkhulu kahle kahle zonke kumele yobonga leli yakhe. Qhubeka ubuze ke. Usho ukuthi mkhulu kahle kahle izinto ngale nkulumo esibe kanje kwamanje ukuthi zonke into kufanele ziqale kwakhokho kahle kahle into mangabe zenze ngoba umkhulu azangasho nogogo. Yebo uyabona ke Khehlami sine show yokuthi okhokho bona bacaca baganana ngeke bangaganana ngabe yilezi igebengu zamanje eseyizala into abantu okuthiwa ngathiwa abaganile noma lezi igebengu zamanje ezizala izingane zina 12 una 12 years lo muntu usezela ingane should wena una 30 noma una 33 usumkhulu wena okusho ukuthi ukhokho bani uma wakho. Lezi igebengu zamanje ke zona izona lezi ezinenkinga yokuthi zizale izingane ezisencane. Angiyazi ke ingane noma ikhona ngoba phela sazi ukuthi ingane unodumo lokho kuchathwa lapha sicatha ngodaba. Kuyinganekwane mkhulu ngengane yengane kuyinganekwane vele. Yebo esisho khona ukuthi makuthiwa ingane ayikho
usuke kusho ukuthi wena usuyalingana nomama wakho ngoba ukhetha ukukuzalela kubo. Wena usuzala ugogo nomkhulu. Seniyalingana nje. Yonke into ezokwenzeka la nina niyalingana. Ungakhona ukuganwa wena uma wakhe engaganiwe. Engaganile njalo. Uganwe nje kahle ngoba wena uzalwa abantu abaganileyo, abaganeneyo njalo. Umkhulu nobani nogogo awuzalwa ingane ngoba ingane ayizali ingane. Amen mkhulu. Amen. Siyabonga. Usisi Lilian ngiyabona ngathi usaphumile. Ngizocela usisi Carol asivulele i-video yakhe and then athole ithuba lokuthi abuze umkhulu umbuzo. Sis Carol sithatha intambo sizilahlela kuso, cela uvule i-video bese ukwazi ukubuza umbuzo wakho. Anelisa nawe sisi siyakubona emva kwesisi Carol kuzolandela wena. Unless kubuya usisi Lilian mhlambe khona la bambeke khona. Sis Carol sizocela u-unmute uvule i-video yakho ubuze umbuzo and then mhlambe mase ubuzile then ungawazi ukuthi uphinde umute i-video. Ngiyacabanga usisi Carol usabambekile, sis Anelisa usalahlekile, sis Anelisa socela unmute ubuze umbuzo wakho. Intambo zikubo. Mandizibuyisele nami microphone. Yona ithethe ngu-Anelisa wakwaManyathi. Ndise-Cape Town ngendawo yokuhlala. Ndingumlali wawo. Into endifuna ukuyibuza kuba masithi unemimoya and yet imimoya yakho ifuna uba uhambe uyoyigcinela kokwenu kulo tata wakho. And then utata wakho awumazi nje nhlobo. Umama wakho akafuna ukuxelela akho nto yakho yaziyo ngotata wakho. Uyenza kanjani kwinto enjalo? Umbuzo uthi mawufane nalona obuzo uDlomo. Akwesibuyele la. Lo akazikhulisanga. Wakhuliswa amathongo. Lo mntwana lo akazikhulisanga ngokuqala lokho. Wakhuliswa amathongo. Ngoba unina ehluleka kokuqala ukumtshela ukuthi ubaba wakho bani. Okusho ukuthi lo mntwana akamazi yena. Akamkhulisanga. Abantu abamkhuliseleyo abalele. Uma umkhulu nogogo bengekho abazala unina. Ngoba sikhuluma ngomama la ozala ingane wangayitshena isibongo sakhe. Kodwa manje ihlushwa yimimoya lengane. Okusho ukuthi okokuqala nje lengane engayikhulisa yena ngokwenyama. Kodwa akayikhulisanga ngoba yonke into yayo iphethwe lithongo lengane le. Zonke into zayo ziyoshiwo yithongo ukuthi zenze kanjani. Njengoba bengichazile ukuthi if awazi kini kodwa lemimoya iyakuhlupha lizokutshena leli thonga uma sikuhlambulula sikunika lo lempando okuthiwa umlando okuyiyona ekulandisa ngeinkinga zakho nekini lizokutshena skisi lizokutshena leli thonga ukuthi mina ngilanda emanzini imini engiqhwakele kuwe enguphethe ngoba laba bantu abasuke bekwembethe abahlangani nomsamo wakomalume abahlangani nomsamo wakini kodwa manje egazini lakho udlala igazi elibili okungelika mama nelika baba okuyizona inkinga zokuqala eziphazamisa inhlanhla yakho eziphazamisa imimoya yakho ayo wena lezo inkinga yizo lezi engithi mina leli thonga lizokutshena leli likwembethe wena okuyilona lakho elikubusayo ukuthi mina ngidinga ukuthi ungenzele kanje. Liyakwazi futhi ukukutshena ukuthi khohlwa umama wakho. Khohlwa isibongo sikayihlo. Nisebenzise ngendlela yezithunywa ngendlela kamoya mina ukuze ngikwazi ukuthi ngikuphilele impilo yakho. Ngoba Amen. Ungaqhubeka sis Anelisa ngathi ufrizile. Mkhulu yima ndifuna ukuqonda ba le nto ithetha uthi bana umhlambi lona liza kutsho lithi bana ndilande emanzini. Kungaba kucompulsory oko like baloko besitsho njalo xa umzekelo ungayazi ifamily yakho yakwicala lakulo tata. Kucompulsory uba bazawutsho ba umzekelo mhlambi hamba mbonilanda emanzini, ambonilanda entabeni, ambonilanda esigangeni. Kucompulsory. Akwenzeki nje bona bafune ba hamba iya kulo tatakho zama ngandlela zonke ozama ngazo but kodwa iya kulo tatakho.
Oh, kuyenzeka gogo ukuthi bakuphoqele ukuthi hambe uye kubaba wakho. Kodwa manje uthi kumbuzo yebo ungazi uya kanjani. Elami ke lithi ngalesi sikhathi sekuhlambulula uhlambuluka leli thonga liyokuthatha lize liyokubeka. Liyokuthatha lize liyokubeka khona ngoba abanye uthola ukuthi banenkinga yokuthi omama babo benqaba ukubatshena nje balihlazo. Kanjani na? Uthola ukuthi umama wakho walala nobhuti wakhe wazalwa wena usaba ukukutshela ukuthi hey lengane ngizoyitshela kanjani ukuthi ingalala nobhuti wami ihlaze lingaka. Angithi uyabona? So manje ithonga lithatha libeke kubaba wakho nanini na ngutshela ukuthi mina mawuke walihlanza kahle lithatha likubeke ngisho ngakuthi umama wakho uyenqaba. Silokhu likutshengisa labo bantu labo uthola ukuthi wena uyazi kodwa wazi ukuthi kukini. Lokhu lafika ethongweni likutshengisa izingane zakhona likuthatha lize liyokubeka khona likubonisa obaba bakhona likubonise zonke izinto kodwa libe likutshela ukuthi ubaba omncane lo noma uzwe ngathi ethongeni wena kuthiwa ubaba lo noma ubaba omncane kodwa umuntu uyambheka ubaba wakwaSigubudu le ubaba wakwaSigubudu umhlangana kanjani naye ulokhu uyibuza ugcine futhi ngelinye ilanga uyibona lithatha ithonga lihamba nawe lize liyongena kwaSigubudu liyongena kwaSigubudu noma liyongena kubongo fanana nalesi sibongo sakho. Akwesithi ke lapho kukwabani kukwajama kunomuzi wakajama la ekhaya lihlale likutshengisa kwajama njalo leli thonga kodwa kwajama nihlangana nokuhlangana nabo ni ubongo fanana nje nabakini esendeni kayihlo silokhu likutshengisa kwajama likutshengisa ingane zakhona lithi osisi bakho likutshengisa obaba bakhona lithi obaba bakho umangala ukuthi nihlangana kanjani nojama mina ujama ubani ujama la ekhaya uthi uyambuza uma wakho abaleka bemfishana angakutshela ukuthi lo jama uza kanjani ngoba useyabona ukuthi uyabona ukuthi uzalwa kajama noma ungazi ukuthi ukuphi kini bese kuba lapha ke ekutshelini akwenzeki abantu bendawo nabantu abasondelene nomama wakho bangakwazi ukuthi ngowaphi kuyohamba ithonga mawusulihlanze kahle libaphoqe ukuthi bakutshele noma ngabe isalwa sendawo noma ngabe ikhehla lendawo noma ngabe ubaba wendawo uyothi mawulithatha leli thonga liyokufakwa kwajama uthi uyahamba ngelinye ilanga uyiyela kwajama uyobuza ukuthi uhlangana kanjani nabakajama bafike bathi thani ke sikuhlebene ubaba wakho wasendaweni ukuthi wasemthatha kwajama umama wakho wadibana naye kanje uyabona ke ithonga selikuthathile laze la ukubeka kini ngqa lapho ngwakho ilapho nje gogo akaqhubeke omunye abuze manje ukuthi wenelisekile kwanele Anelisa igama lakho litsho enough Sis Carol enkosi amen Sis Carol socela unmute uzothola ithuba lokuthi ubuze umbuzo wakho. Sanibonani nonke. Umbuzo mina. Ma umuntu owumlanjwana uphinde futhi uzalwe wembethwe. Abantu abadala basekho ekhaya abaningi. So imimoya leyo ngilungisa ngibalansa kanjani ngoba esikhathini esiningi ngiyalahleka nami. Ngiyabonga. Umlanjwana uzalwe wembethe noma wembethwe? Wembethwe. Ngembethwe amathongo. Yebo. Okay. Kuthiwe kunesalukazi noma kunekhehla elihamba nawe. Konke lapho yakhona kuthiwa kunesalukazi noma kunekhehla elihamba nawe. Noma kunomntwana okwembethe ohlale ehamba nawe yonke into yenzayo ula nomntwana. Yonke into yenzayo ula nomntwana. Okay, silapho ke uqale uhlanjululwe gogo. Yebo. Uhlanjululwe njengomlanjwana. Uhlanjululwe zonke izinto zakho uzenza konina lume, komalume. Zonke izinto zakho uzenza komalume. Akwesithi ke nakomalume kunenkinga. Ngoba sinazo lezo inkinga lezo. Komalume kunenkinga wena uyihlalela emqashweni, uyihlalela kuphi.
sinalento okuthiwa yukhamba sibe nalento okuthiwa amagobongo sinalezi izinto okuthiwa inkamba sibe nalezi izinto okuthiwa amagobongo uma kukhulunywa ngokhamba kukhulunywa ngento ezokuhlahlela indlela ekuhlungela imimoya ekuhlambululayo uma kukhuluma ngokhamba ngoba imlandlwana uthola ukuthi yembethwe abantu engabazi ayikahlukaniseleki ukuthi obani laba iyagula nje kuphela ngoba umlandlwana sinalento okuthiwa zinkamba sibe nalento okuthiwa yigobongo igobongo ke awukwazi ukudlela emqashweni kodwa inkamba uyakwazi ukuyidlela emqashweni bese sibuya lapha ke sinamagobongo esiwenza ubulawu uma ngithi sinamagobongo esiwenza ubulawu okusho ukuthi awafakwa gazi ngoba igazi lingelomzimba umzimba ubhilonga emsamo lamagobongo indiki nendaweni enono elingafakwe gazi elingafakwe nyongo siyakwazi ukulenzela emqashweni futhi lelo gobongo lelo ngoba liwubulawu lifana nensipho yokuzigeza yokuthi izinto zakho ihlahleleke lelo gobongo lelo aliphakamisa imimoya alemukela imimoya ngoba mase lizofakwa inyongo yenkukhu negazi seliphakamisa imimoya liyayemukela futhi leli liyahlanza ukuyihlela lemimoya ukuthi izikhulumele yona kuwe ukuthi mina njengoba ngidle igobongo logogo okuyindawo bathini ogogo emzimbeni wami ngoba ngidle nje igobongo lami eliyindiki bathini omkhulu emzimbeni wami ngoba ngidle igobongo lami eliyinono amakhetha angamanona asezulwini athini abantwana ngokwesidoda sikayihlo bathini ngalesi sikhathi wacheka wena bathini laba bantwana emzimbeni wakho bese ke kukuhlahlela indlela lapho ukuthi wena uzohamba kanje njengoba uphethwe imimoya nje sikwembethe thina yike sikuphilela impilo yakho ngoba ususihlambululile nje sesikwazi ukuthi siqhumane nawe sesiba yithonga phezulu kwakho sesiyakwazi ukuthi sikutshene izinto esizifunayo kuwe bese wenza kanjalo akwengibonge amen Makwande mkhulu Makande muhle lempendulo mkhulu kule ndawo yokuhlukanisa phakathi kwekhamba negobongo bengibone usisi Lilian bese kevelile ngathi uphinde wanyamalala futhi and we have 8 minutes 50 seconds no Puxolana bekephinde waphakamisa isandla singazi ukuthi mhlambe kunabanye abantu abasafuna ukunikwa ithuba lokuthi babuze kuqala mhlawumbe omunye umuntu uyafuna ukubuza but uhlula uku-unmute noma akazi ukuthi isandla siphakanyiswa kanjani if umuntu onjalo ukhona then sizocela azame something feeling ukuthi sizonika uXolani iplatform siphinde sibuyele lapha kuBhuti Nkosinathi ngoba ngiyabona eminye ngathi unezindaba eziningi uXolani awesiqale sibheke laba abantu abangafuni ukubuza bese siya abanye bebengekaveli indaba eziningi uXolani ziningi indaba zana ulentuzana wena mkhulu usisililian azibekeveli manje ngiyabona uphinde wanyamalala mhlambe ke sizomzama next session just ukusave isikhathi Puxolani lapho sicela mkhulu sizokwazi ukuthi siphinde sibuyele kuBhuti Nkosinathi okwalomzuzu but if kunomuntu ozovela bengekabuzi sizonika yena ithuba Puxolani ungabuza umbuzo wakho Xolani nomqupho sicela unmute bese uyabuza Nkosi hayi singabe sidlula ulahlekile uXolani hayi Nkosi yami ubeza kahle ulahlekile socela uBhuti Nkosinathi unmute lapha besabuza umbuzo wakhe Yebo mkhulu amen umbuzo wami mkhulu omunye usekutheni uma ngabe umuntu mhlambe ongazi mhlambe ukuthi mhlambe wavela mhlambe enesiphiwo mhlambe sokuthi uzalwe embethe or mhlambe kunezinto zakhe mhlambe eziyinhlanhla mhlawumbe ekhaya kwayise wakhe nasekhaya boma wakhe
Futhi lo muntu usehlathi nje akazi ukuthi kahle kahle lento lena icazulwa kanjani. Mhlawumbe umkhulu zikhona mhlambe into efanele ukuthi zilandelelwe ukuthi loyo muntu loyo mhlambe bese embuleleka mhlawumbe athole mhlawumbe ukuthi alandele ngoba phela futhi kwesinye isikhathi labo mhlawumbe abavalayo abangase mhlawumbe banamacala wabo futhi nabo amanye singawazi thina ngoba kuningi okwenzeka ngale emuva emoyeni kulabantu asebadlula. Ulapho kakhulu umbuzo wami ngoko. Okay, khehla lami okokuqala nje sinayo inkinga efana naleyo. Kuyenzeka umoya ungakwazi ukubona ukuthi uzalwe wembethe wena. Okokuqala nje lokho umoya uyakwazi ukubona ukuthi uyakwazi njalo ukuhluleka ukubona ukuthi uzalwe wembethe. Kuyikuthi ke esikhathi esiningi abantu sebasebenzisa amanga. Mangithi basebenzisa amanga basebenzisa izinto zokubona izinhlanhla zabantu ukwenzela ukudla imali. Basebenzisa izinto izilwane akwesime ngekho izilwane straight isilwane asizwani nento enhle isilwane. Yonke into enhle sifuna ukuyimosha kodwa futhi isilwane siyakwazi ukuyipopola ingozi noma siyakwazi ukuyipopola into enhle ukuthi ayilo fanele ukuthi ngimlandele ukuze ngizokwazi ukudla la. Kumele ngimlandele ngiqoqele ubaba ongiphethe ngimqoqele yena ukuze ngizokwazi ukuthi ngilale ngidlile. Isilwane ke siyayithanda into enhle. Uthola ukuthi laba bantu abahlola ngezilwane bayahlesha ukubona umuntu onenhlanhla. Laba bantu abahlola ngezilwane bayathanda ukuganisa nokuthandana nalabo bantu abanenhlanhla. Ngoba lesi silwane siyapopola ingozi senzela ukuthi ngalesi sikhathi elala naye lesi silwane silale naye simmunce lenhlanhla simngcolise ukuthi lenhlanhla ingamsebenzeli yena bese isebenzela ubaba wazi ngoba silandela ukuzosebenza la ekhaya. Bengisachaza-ke ukuthi kuyenzeka umoya ungakuboni ukuthi unenhlanhla. Uthola ukuthi ngiyakubona nje mina ukuthi kufanele ukuthi ugezwe. Uma uhlola ngethongo uma uhlola ngomoya ohlambulukileyo kuyenzeka ungamboni umuntu ukuthi unenhlanhla ngoba umuntu uyinkinga umuntu yena nje umuntu uyinkinga ngoba ulala ngapha aphinde aphenduka abhekele umshiye ebhekele wena kanti usephendukile ubhekele umuntu uvuke nomona abona lenhlanhla kuwe engaka ngoba nesilwane siyibona njengoba sifuna ukuthi simunye simunce sisakhe kuwe straight sibuye nayo lenhlanhla le isebenzele sona noyise kwazi. Angithi uyangizwa uma ngithi ke mina ungasho ukuthi kanti lo moya unjani ongakwazi ukubona inhlanhla. Yebo kufana nesikhwama. Isikhwama usinikwa abantu bakho awusinikwa ugobela ngoba ukhathile umkhulu awayikhenza bese befika amathonga kini ule ugobela afika amathonga kini athi nali ikhambi lekhenza uzovuka ugobela ukuthi uvuke ugobela ubuza ukuthi hayibo naku nginikwa ikhambi lekhenza athi unikwa ikhambi lekhenza lithini. Angithi uyabona ke manje inhlanhla yakho noma into wena ozophila ngayo usekwazile ukuthi ayibone yena ngoba ekugqumela ekhaya nje ukutshela ukuthi yonke into ovuka nayo ayidlule kuye ngoba uyena baba wakho. Kanti lo muntu uzokwelapha isigulo yena akazile ukuzobona izinhlanhla zakho. Ngoba kuyenzeka sikugezela ekhaya sithi masiceda ukugeza uphupha amahashi uphupha umhlwehlwe uphupha amabhayi amhlophe noma amathawula amhlophe bese siyabona wazalwe mbethe lo. Uyabona wazalwe mbethe lo yena kungenzeka ukuthi unamandla amanzi unamandla ezulu umbethwe ingubo enjani. Sesiyaqala siyageza ke futhi manje sesikwethula lemoya manje sihambe sikushayele singakushayela ezibeni singakushayela olwandle sikushayela ukhambo lomhlophe lubulawo oluzokwethula imimoya luhlanze lenhlanhla yakho ukuthi siyayibona nali ithawule elimhlophe nhlanhlani le ekuwe nakho uphupha ihashe elimhlophe elindizayo uliphupha ihashe liphuma emanzini wembethwe wena yinto enamandla kuwe kodwa sazi noma waphuma unqambile waphuma ugacile
waphuma usengutsheni ngaphakathi noma wembetwe zithunywa ithonga lamani ithonga lentaba ubunyana sekufanele ukuthi ke sikuhlambulule sikuhlunge lemimoya bese ihlalobala lento yakho ikhulume kuwe ngoba manje izokhuluma kimi ngizovukela umona ngiwumazibuko ukuthi hey lo muntu onamandla angaka lo muntu onenhlanhla engaka uyabona ingakho ngithi mina ithonga elihlambulukileyo lisebenzisa amandla alo hayi amandla omuntu kuyenzeka lingakwazi ukukubona wena ukuthi unenhlanhla ngoba uzovukelwa umona akwesimelana ngudloma esimisi ngicela mkhulu sesele ingakhatha anytime ngizocela wonke umuntu aphume and then aphinde angene mawuqeda uma ngabe bongekaqedi ngizocela usisi Lilian ngiyabona shem umani uyazama uyangena anikwe ithuba lokubuza umbuzo ngizocela ukuthi with immediate effect isiphume sonke sophinde singene abantu benkosi ngoba lama session ama 40 minutes ukuthi sikwazi ukuthola enye 40 minutes amen singaphuma sonke siphinde singene angathi uphinde washayiseka ngiyabona nabo wexolana ubuthe ufuna ukubuza awumnika ithuba wedlomo xolana okay lo mbhemu lo wexolana xolana ngathi unembuzo too much awuze la mhlambe usabeke safuna ukubuza futhi ungabuza xolane lapha indlela social ngathi ufreezile uxolane ne ayi ufreezile ayi afreeze la ziyakhala okay ya uyavakala ungabuza umbuzo wakho Yemkhulu yes ungabuza xolane amen kahle uyezwakala khuluma kahle okay ngicela ukuthi sendile mkhulu ngoba nawe bendike ndaba nombuzo before the session kumkhulu ndithi mina ndikhulele kulo umakhulu ozala umama ndisebenzisa isibongo nawe ke ngoku nami kwafumanisa into yobana ke nami uthi ukuthi ikhona imimoya enayo because abantu abadala bakhe baphakama few months back bathetha ndisekhayeni kulo makhulu bathetha izinto kufanele ukuthi zenze ke ngoku iproblem yami ngicabanga ukuthi mhlawumbe kufuneka ukuthi begeziwe because sometimes bavela njengezilwane sometimes bathetha imessage ezingekho clear endingaziva kakuhle yabo so ke ngoku ndifuna indlela mhlawumbe ngaba sidibana njani nomkhulu abantu abakude like ndise-Eastern Cape umzekelo sidibana njani nomkhulu for ukulungiselwa imimoya hawu kehlelami hey akusiqale lapha nje umntwana uphethwe ibongo ezine uma abazali beganene umntwana uphethwe izibongo ezine uma abazali beganene umntwana uphethwe izibongo ezine futhi uma abazali uphethwe izibongo ezine futhi uma abazali bengaganananga ewumlandlwana izona izibongo ezisuke zingokhiye empilweni yakhe akwesibuye lapha akwesiqale ngalo abazali abaganeneyo oqala uphethwe isibongo sakubo okuyisona esiqhwakele ngoba unine eganeni okwesibili uphethwe lithonga noma isibongo sasekhaya komama nje umama wazogana kubo sesiyabuya ke manje siyahlehla ke size la manje kuleze imbili izibongo ezinganakeki isikhathi esiningi kunogogo noma kunesalukazi esizala umama wakho leso sibongo siphethe nakuba kumnyama kubomvu siphethe leso sibongo salesi salukazi esizala umama wakho siphinde kuba isibongo sesalukazi esizala uyihlo
leso sibongo leso sikuphethe nanoma kumnyama kubomvu uma unemimoya Yebo mkhulu ngicela uma ukuphazamisa unemimoya njengoba unemimoya nje lezi ibongo ezine zikuphethe nangoba kumnyama loya mntwana omama wakhe uwumlandlwana naye uwumlandlwana njengoba ewumlandlwana nje unina ubhilonga kubo naye ubhilonga kubo kamama okusekha kogogo okusho ukuthi isibongo sesalukazi esigane umkhulu ozala umama simphethe lo mntwana futhi isibongo sesalukazi esidlala umkhulu-ke manje simphethe lo mntwana kuzoba isibongo sakubo umntwana nesakonina lu noma ekhaya kogogo simphethe lo mntwana uyayibona ukuthi isezine namanje ungangitsheli ngaloyana umama wakho okuthiwa umlandlwana kodwa lesiya sibongo esendele kayise sikhona awusibali nokusibala leso ngoba siphilonga kunyongo noma kumama wakho okuyena ongapheleliswanga izinto zakhe kubo wena ngoba uphilonga ekhaya kogogo lapho nina athi kubonina lume khona isibongo sokuqala esiphethe leso oyolungiselwa khona izinto zakho nanoma kunini kuphinde kuyomukela imimoya kababa okuzalayo egazini isona sibongo lesi sasekhaya kogogo okuyisona owenza khona zonke izinto ngoba ukube uma wakho wayephelele isibongo obuzosebenzisa njengobomalume bakho ube umlandlwana bekuzobe esakho umama sikayise kodwa ngoba wena usebenzisa isibongo sikagogo noma wakho usebenzisa isibongo sikanina akusho ukuthi wena ibongo lezi ezimbili esesibeletho nesesende usebenzisa sikababa wakho ngqo usebenzise esika gogo wakho noma esikamkhulu wakho ozala umama angazi noma ngitholana hey bengithi ngiyachaza lapho ukuthi lezi ibongo ngoba zizine nje so manje mawuphethwe imimoya uzohamba zonke lezi ibongo kumnyama kubomvu uzoya kini ufike umukela imimoya yesendele kayihlo uye ekhaya mama vele ulungisela khona uye ekhaya kagogo wakho ekhaya mama likagogo wakho uye khona uye ekhaya mama likamkhulu into kuthiwa i-border area iquka indawo ezifana nabo East London bomthatha bo-Queenstown, King Williamstown sine-EP mkhulu Eastern Province indawo yabo Port Elizabeth, Graaff-Reinet, Dispatch, Grahamstown ukuyale and then sibe nofikele e-East London idlomo nofikele e-East London laba basondele lapha ngapha ufanele ukuthi bona beze eThekwini ngeke impela ngofikele e-East London straight okumele beze eThekwini laba be-Alfred Nzomkhulu abo Mount Fremont lonke le genge lena engathi ithatha 2 hours mayize eThekwini right okay ngoba ngicabanga ukuthi nabase-PE osuke e-PE kuseduze e-East London uthatha 2 hours noma 3 yeah into enjalo nje mkhulu ngizocela sinike uSis Carol ithuba ngoba ngiyabona akukho eminye imibuzo kodwa ngaphambi kwalokho socela abantu lapha ku comment section bafake ama-suggestion wama-topic so that going forward sazi ukuthi isihloko umkhulu akazobe esi-attenda next time isihloko esine-interest abantu aba-interested kuso kakhulu noma azobe enazo but sazi ukuthi lana ngoba umkhulu usebenzela abantu azi ukuthi u-attenda ey'dingweni zabantu ngizocela Sis Carol lapho u-unmute imic yakho ukwazi ukubuza umbuzo wakho sanibonani mkhulu nje kancane okay beka yebo gogo qhubeka sis mkhulu ngisacela ukubuza ngokwazi kwami abogogo baba u9 kukhokho maba u9 kanje bonke bashada isilungu
ukusayina bahlala ngaphi eGoli. Manje mina mkhulu ngicela ukwazi ukuthi isibongo kumele sisebenzise sonke ngoba siyizukulu. Kusho sonke sisebenzisa isibongo sika mkhulu. Gogo we. Yebo. Yebo, ukhuluma Sonke kusho. Lezi esiphethe nje akusezele. Nonke, uyena uNkulunkulu wenu lo. Hayi. Kodwa mawunemimoya gogo. Mawunemimoya, omunye nomunye uzoyidinga imimoya yesendele kayise. Omunye nomunye. Lena phela imimoya yesendele kababa wakho. Kunento eningayiqondi nina. Engifisa ukuthi niyiqonde kancane nje. Laba bantu abasesendele kayihlo baphethe ukhiye. Ibona abantu abaphethe ukhiye. Into zakho ungaba nenhlanhla egubhayo urole phansi ukakwe ngapha amahashi ukakwe zinkosazana ukakwe imihlwefe edilike ezulwini. Kodwa uma ungayivulile imimoya yesendele kababa, ungawuvulile ukhiye wemimoya lesendele kababa khohlwa. Mina ngiyagarantela singabheja imali. Yohamba lenhlanhla yakho ishone phansi. Noma ngabe balobolile, noma ngabe bahlawulile, noma ngabe bahlawulanga, noma ngabe balobolanga. Imimoya yesendele kababa uyadinga ukuthi uyenze. Uyazi ukuthi ngize ngikwenzela umzekelo nje omncane wokuthi ingane ingahlawuliwe ingenzelwanga lutho. Idingwe nje umkhuba wokuthi ihambe iyogcatshwa. Idingwe nje umkhuba wokuthi mawungoka ngubane ihambe iyonqunya umunwe. Igula ingane ibuthwe nezibi okukutshena ukuthi leya moya yegazi ngisho egazini ngisho emzimbeni ngoba lokhu kokunquma imino kokugcaba kwani kusebenza ngedlozi kusebenza ngegazi kusebenza ngomzimba lo akusesikho kamoya leya mimoya yegazi iyakudinga nanini kuthiwe uyokwenzela usiko lwakini uyokwenzela umkhuba wakini awulotsholiwe ngaleso sikhathi awuhlawuliwe wenziwe lutho kodwa uhlala ukhalela usiko nomkhuba wakini. Ngikutshela ngokusobala ukuthi ungayilungisile ngisho ungayilungisa isipho sakho usilungise. Sisebenze ukwazi ukubona mawukuthi uzosebenza abantu ukwazi ukubona kodwa uzohlala unenkinga uma ungayilungisile imimoya yesendele kayihlo. Ngoba mina. Hayi, ngiyathokoza mkhulu. Amen. Bengicela ukukhululeka ubuyile. Bengicela uconfirma kubobhuti Nkosinathi ukuthi nangu sisilili nangu uphinde wanyamalala futhi. Bengicela uconfirma lapha kubobhuti Nkosinathi ukuthi konje embuzweni bebebuzile ngabe baye baphenduleka because kukhona isikhathi lapho sifuna ukuqala ngani wathola ukuthi anikho. Kodwa umuntu ebesifisa ukumnika ithuba more than anyone usisililian. So nangu ubuyile akeze ukukhona ukungena futhi lokho usisililian. Ngiyacabanga kuzoba i-session yokugcina kodwa njengoba bese ngishilo abantu benkosi ukuthi sizocela nangu sisililian socela nisinike i-suggestion yama-topic ebenifisa ukuthi umkhulu nesikhathi esizayo attend. Sisililian ungakwazi ukuthi unmute i-microphone yakho uzokwazi ukuthi ubuze umbuzo ofisa ukubuza. Asisililene ayilesi sipoko sakho kazi lesi silwane wasilandaphi lesi esinqabela ukuthi ubuze kangaka. Hey wasilandaphi lesi silwane ngoba ngubona ugqoka iduku elimhlophe kusho ukuthi uphethwe zithunywa. Manje lesi silwane esingaka esinqaba ukuthi ubuze esithathweni lesi. Sicela unmute sisililian sicela unmute uzokungena singene isilwane unmute imute lokuzana imic lena singene phakathi sizwe kuthiwa ulahlekile futhi hayi sengathi ulahlekile sisalinde nje bafethu khona umbuzo okhona ngapha kuthiwa engabe ilonga lisebenzisa muphi umsamo. Hayi uyabona manje bazosibuyisela kule nto yelongwe nevezandlela yabona manje ilongwe lithini manje masimbuza kanjalo
ibuze ilongo. Ilongo lisebenzisa isibongo salapha esiyubulongwe bakhona. Angazi noma mhlawumbe uyaphenduleka noma kufanele ukuthi ngize ngichaze qale. Kodwa lapha besikhuluma ngethunga njalo. Ngoba sesikhuluma ngemimoya nje. Into ebesikhuluma ngayo yithunga. Mawubuza ubuza usitike ethungeni straight. Noma senibuzela imali yenu ukuthi hayi umkhulu kufanele ukuthi asiphendule lembuzo esihlale sifuna ukumbuza yona. Lakho sibhala lapha na kuma comment section angasiphenduli. Hayi, asiphendule noma yiphi imibuzo la sibuzela ithunga kodwa ingane isebenzisa isibongo, idaka lisebenzisa isibongo uma kulidaka ngempela. Lisebenzisa isibongo salapha eyudaka lakho. Okay. Nangu sisililian ubuzile and ubuyile and mic yakhe i-unmute-iwe. Nangu uyayimute. Awubuze. Bengizomcela ukuthi unmute. Kodwa mina ke mkhulu bengizocela ukuthi for next time kukhona ivideo oyipostile mkhulu ngesifo la abantu kumele besiqaphele esizoba isifo esifana nalento ye-corona. Yebo, bengizocela ukuthi lento kule nyanga ezayo ngiyacabanga ngomhla ka-25. Yebo, ngomhla ka-25 ukuthi u-address leyo i-topic mainly ngicela mina umbono wami bengifisa ukuthi i-topic ibe ngaloko futhi i-topic ibe ngokuthi uxwayise noma u-advise abantu ukuthi kulonyaka ngabe yini abangazibheka njengoba siqala nje ku-2024 ngabe umoya khona izinto okuvezela zona okuzomela abantu baqaphe kuzo njengoba sokhulumile ngalesifo lesi abantu izinto okuzomela baziqaphe noma umphako ongabapha wona ukuthi njengoba unyaka uqala abantu bafuna imisebenzi abantu bafuna ukuvuleleka izinto ngabe mhlambe ama-advice ongabapha wona kungaba yini ukuthi abantu mhlambe impilo zabo zibe ngcono njengoba siku-2024 bengicela ukuthi isihloko sakho esizayo sibe lapho kodwa i-suggestion leyo mkhulu ngazi mhlambe abanye abantu bazoyiseka ngiyabona laphayana nosilwane samanzi uphakamise isandla but bengifisa ukuthi uqale ngosisililian ngiyabona imic beke unmute iphinde yamuteka uzathi yena maseke kwazi mhlambe ufuna ukubhala lapha angabe ebhala ukwenzela ukuthi ngasikhathi ebhala usilwane samanzi abe ekhuluma ngoba ngiyacabanga ukuthi kuzoba isession yokugcina ngoba angiboni izandla ezibuya ebantwini ngobuningi silwane samanzi akwesiqale sibuye lapha ke Dlomo ngasikhathi salinde akwesiqale sibuye lapha Dlomo mawukhuluma ngesifo uma ukhuluma ngesifo isifo into engekho into okuthiwa isifo into engekho sinemkhuhlane uma ngisho njalo ngithi isifo into engekho sinemkhuhlane yebo hayi angiphikisani nesifo ngoba zikhona izifo ngoba abelungu bazilethile izifo ukuthi kube khona ini izifo kahle kahle thina sinemkhuhlane ebifika ngesizini ethile ngesimo esithile semvelo ngizothinta kancane nje sikhulume ngale sihlasayo okuthiwa i-cancer. Uma ukhuluma ngesihlasayo okuthiwa i-cancer okukutshela ngokusobala ukuthi imvelo yayisitshela ukuthi ikhona imikhuhlane ngenyanga ethile ngoba lezi ihlasayo uyibona ziwu-12 nezinyanga zonyaka ziwu-12 okusho ukuthi ikhona imikhuhlane yemvelo imikhuhlane engeyemvelo isihlasayo i-cancer sikutshela lokho ukuthi imikhuhlane sinayo yemvelo ngoba kusuke kumile nezinto ezithile zokukwazi ukuyilwisana naleyo mkhuhlane uma kuyikuthi imikhuhlane ezephansi emzimbeni emhlabathini silapha ngamakhambi phansi kodwa uma kungekamoya iqala izireport kwabakamoya kube yibona abavuka nendaba yesifo somoya esizoza ngomoya singeza ngemvula singeza ngemimoya evunguzayo eyenzeka ngalesi sikhathi sithi thina
unhlaba okuwuMeyi lapha umoya usuhlaba usuqala ukubanda. So manje leyo nto kufanele ukuthi kutshene ukuthi sinayo imikhuhlane yemvelo omkhulu ebesithi masingabezwa singakwazi ukubalalela bese besiphanisha ngayo ukuze sikwazi ukubuyela bekuluswazi lokusiqoqa ukuthi sibuyele komkhulu. Manje izifo zikhandelwe ukuthi kwenziwa amabhizinisi izifo. Lezi izifo lezi ziyasigegisa komkhulu. Ingakho omkhulu besiyekelela bethi hayi hambani yobulawa ingculaza le. Ngoba ingculaza ayikho. Hambani yonibulala ingculaza ngoba anisondele kithi. Imvelo bisibuyisela nenkani kuphi komkhulu ngoba isilethela imikhuhlane ukuthi sikwazi ukubuyela komkhulu siyobuza ukuthi lo mkhuhlane osuvelile siwunqanda kanjani. Uyini uvelaphi bese bevela futhi bethi nina ngoba niyakwazi ukusenzela ngoba kwenziwa imhlabelo kwenziwe zonke lezi zinto kwenziwe lokhuyana lokhuyana okulokhuzana okwenza ukuthi omkhulu badle bamukele ngokukamoya ngokwegazi bese bethi hayi nani ikhambi lokulapha lomkhuhlane sesiwuphebezile. Ngilapho nje. Amen. Buza silwane samanzi sizwe uthini mnguni. Hayi lamkhulu kukhona usisi la ongakwazanga ukuconnecta ngenxa kagesi. So uthi uthwasile wathi maseyithwasa wabona ukuthi akayena yedwa umlanjwana kanti noma wakhe umlanjwana. Then manje into emhluphayo ukuthi kade ethwasa endaweni ezihlukene imilentos ogobela bemvala futhi kwaba khona nelentos nokuthi kuthiwa wembethe but manje nalokwembatha kwakhe akuhlangani nezinto zakhe nje zonke seyiphelile. Imizi ima-relationship iy'moto and into ebuhlungu manje unanengane futhi encane. So uyabuza-ke esimeni sikanje kuhlangene yini na nale nto oyishoyo yethunga nale mimoya le besikhuluma ngayo? Yebo mnguni, lezi inkinga esikhuluma ngazo imbeleko amathunga imhlonyana imemulo nazo zonke lezi zinto ezenziwa abantu ukukhuphukela intabeni amasiko athile imigubho ethile amasiko athile njengokuthi amasiko ngikhuluma ngamasiko hayi isiko umkhuba amasiko yinto eyenziwa abantu eyisimo esithile sokuqhubeka nokuxhumana nani nemvelo. Mangikhuluma ngamasiko ungangitshela ukuthi mina ngumSuthu mina ngumPedi mina ngumShangane mina ngubani bani ngikhuluma ngesiko. Wonke umshangane wonke umuntu omnyama uyakwazi ukukhuphukela entabeni. Uvela isibonakaliso sithi hambani yokhanyisa ihlonto entabeni nihambe niye entabeni. So manje ngithi-ke mina zonke izinto ezenzakalayo zifuna ukusibuyisela komkhulu zifuna ukusibuyisela esintwini zifuna ukusibuyisela ebantwini zonke. Manje thina sifuna okwenziwa okunalokhu kwemvelo sifuna okwenziwa futhi thina abantu abamnyama angazi ukuthi sinjani. Sikwazi ukushada kabili kodwa abelungu bashada kanye amaNdiya ashada kanye zonke izizwe ishada kanye kodwa thina abantu abamnyama sinemishado emibili. Asikwazi ukwenza okwethu nje kuphelele lapho. Sifuna ukwenza okwethu siphinde senze okwabanye. Kuzohlala kanjani lokho kwabanye kungagqibi okwethu kuphakamisa amaNdiya amaSulumane mase sishada isiSulumane thina. AmaSulumane asiphatha silawule ey'ndaweni zethu ngoba senze okwethu siqede sikugqibe ngokobezizwe. Sithi hayi mina ngizoshada imishado emibili ngizoshada omhlophe bese ngishada wesintu. Bazohlala kanjani abelungu bangasilawuli thina sikwazi ukwemukela isiko labo umkhuba wabo. Sigqiba ngokwethu sigqiba sithi hayi
lokho kwethu akubalekile thina okubalekile ukuthi ngishade kabili mina angazi abantu abamnyama abanjani futhi balimele emqondweni babolile mawungakufaka ipayipi lapha ekhanda kuyophuma ubomvu lento enukayo leyo kuthiwa ubomvu balimele emqondweni abantu abamnyama futhi angazi kanjani uyazi umuntu omnyama mangakutshana mina umuntu omnyama akathakathi akekho umuntu omnyama othakathayo umuntu omnyama lento yokuthakatha nalento yokuthwala ize nabelungu abelungu bathwele uma nina nichumisa igubhu nezithwalo ngalendlela nithi abelungu benze njani bayaphakama abelungu bayaphezulu bayasilawula futhi amathonga wakwazi ukusilwela ngoba thina sigqibo kwakithi ngokwabelungu bafowethu mina ngazi lutho mkhulu ngicela ungene emadevini ngicela ungene emadevini ngoba sisele just less than 7 minutes sinika usisililiyeni ithuba ngoba ngiyacabanga ayisekho eminye imibuzo ngaphandle lokuthi abantu bazophakamisa izandla Akoniqale ngibuyela kumnguni kancane mnguni lo sisi obuzayo othi yena uthwasile ukuthi sinenkinga yokuthi sikhuluma ngale ithunga la uma sikhuluma ngethunga sizoyenza itopic yalabo abantu abathwasile bebeyimlandlwana nabazali babo beyimlandlwana sizoyenza kodwa nje ukumphendula lapho ufanele ukuthi babuyele ekhaya kogogo noma ukhokho ayokwenzela izinto zakhe khona azenze khona noma uma engabazi labo bantu noma engalazi lelo khaya lingekho uphinde futhi uthi ubuyela khona bayamxoxa bayitshela ukuthi uzothatha isidalwa noma uzothwebula idlozi akasebenzise izinkamba zizomhlambulula mayiqeda ukumhlambulula izomtshena ke laba bantu sebexhumana naye ukuthi sicela ukuthi usenzele u1 2 3 amen ngimela aseke phinde walahleka usisilileni ibhlungu ngenhliziyo yami ngoba bengingafisi ukuthi le session iphele engekabuzi ngoba angicabanga ukuthi sikhona isidingo sokuthi senze enye session ngoba angiboni izandla eziphakeme and kuzoba sad ukuthi iphele isession usisi engatholanga angabuzanga angazi ukuthi into yakhe besingayenza kanjani ngoba ngiyacabanga ukuthi abanye abantu ngathi bonele mkhulu ngoba akho mibuzo ephumayo ebantwini ngicabanga futhi mkhulu ukuthi isihloko esilandelayo esizoba nge-25 zika February kuzobe kuyiSunday sizovela lapho uzosifaka ku TikTok usifake na ku YouTube ngeshwa angiboni usisililiyeni ngoba bengifisa ngempela ukuthi athole ithuba lokuthi abuze kungenjalo mkhulu angakuthumela iWhatsApp ukwenzela ukuthi mangabe siyahlangana next month akwazi ukuthi abe umuntu ozoba nethuba lokuqala noma uzoba umuntu onethuba ozoba wokuqala ukuthi abuze umbuzo akawufisayo because ngibhekile siselena less than 5 minutes angazi ukuthi ikhona ivote of thanks mkhulu sibonge nalabantu abadonatile mkhulu bafowethu ngoba lo msebenzi mkhulu abazi ukuthi awukho lula asina ngoba if besine speaker kune sound bokuzoba ngcono mhlawumbe abanye abantu because the last session besinama number aphezulu bayibabona kanti sizama ukuthi sikhulise lo msebenzi mkhulu ngoba umsebenzi owenzayo ukuthi ufikelele ebantwini ngobuningi ngoba abantu bayalimala due to lack of knowledge and understanding ngoba thina masithi siyabheka umsebenzi wakho kakhulu wokuqwashisa abantu ukuthi abantu bangazitholi sebelimele la bekhiphe ama-100,000 behambile bayothwasa omunye mkhulu enze amasiko ngoba athulungisa isimo sempilo ngoba engatholi umsebenzi noma kungalungi esikolweni kungalungi emshadweni kanti ezinye izinto ezibasic engicabangayo ukuthi ngaso sonke isikhathi kwimfundiso zakho uzama ukuqwashisa ke mkhulu abantu mabeze futhi ngokwendawo abatholakala kuzo uzokwazi ukuthi ubahlambulule bathole neyikhamba ngoba ngiyazi unazo lapha impande zomlando unazo impande zokuhluza imimoya unazo impande zokuphakamisa ithunya zamanzi ngokuhluka kwazo bengingaba advise ukuthi
ngokwe-phone number yakho bakuthole mkhulu, bazi ukuthi uyabahlolela. Ngiyacabanga nalabo siyaxolisa laba abangakutholi ngesinye isikhathi efonini ngenxa yokuba busy, sike sayizama into ukuthi kube khona umuntu okusizayo, zange kusebenze, kodwa sizakwenza iplan ukuthi abantu mabakuthole ngaso sonke isikhathi mkhulu, ukuthi noma bathole wena bakhulume nomuntu ozobatshela ukuthi ngabe useThekwini, ngabe useKapa, ngabe useGoli, njengoba usho uzo-add iMpumalanga, u-add ne-Eastern Cape. Kodwa umsebenzi wakho uqhubeke mkhulu ukuthi abantu bahlambuluke, ngoba kulowo msebenzi mkhulu bayafuneka abantu abakhulu abaningi, ngoba mhlambe kukhona abanezinye iy'phiwo ezingafana nezakho mkhulu, ukuthi mhlambe uma uhlambulula abantu e-Eastern Cape kungasabikho e-Eastern Cape. Loyo ozobasiza mkhulu kwenzela ukuthi abantu bakithi bahlambuluke ngobuningi, basizakale ngokuthi imimoya yabo icace, ukuze isizwe esimnyama sikhululeke, ngoba i-purpose yalo msebenzi mkhulu ukuthi sikhulule abantu ngokwemimoya, ngoba abantu mabekhululekile ngokwemimoya iy'nhlanhla ziyaphakama, bakwazi ukulungisela imindeni yabo, balungisele abantwana babo, impilo yesizwe sakithi esimnyama ibe ngcono. Noma kuzoba khona ibonakaliso zokuthi mhlambe isimo sempilo yethu siyashintsha, abantu abakhona la mkhulu mhlambe baney'phiwo ezizokwazi ukuthi sicacisele isizwe sakithi esimnyama. Into engizama ukusho ukuthi mkhulu siyabonga, ngathi le ndlu inganda ukuthi next time sazi ukuthi sinabantu kule ndlu lena abayi-100, abayi-150. Ngelinye ilanga sikwazi ukuthi sizoba ne-live conference la sizohlala phansi sonke khona, ingxoxo iba ngcono uma kuyi-face to face mkhulu. Ukushiso lokho ngoba angiyiboni imibuzo, ngoba sizo-avoid ukuthi sivule enye isession ingekho, but kule nyanga ezayo sizophinde sihlangane futhi nabantu. Ngiyacabanga ngomhlaba. Yebo, sesizokwenza vele iy'mbizo sizozenza inyanga nenyanga. Zibe monthly, zibe ngama-monthly. Sicela abantu bangadinwa, sicela abantu bangadinwa, bazame ukusapota lo msebenzi ukuthi nawo ube kwizinga eliphezulu, nokuthi basubscribe, bashare, balike lapha kuSolomoya TV. Ngiyacabanga ingakhatha anytime. Siyabonga kakhulu bantu benkosi, mabacheke ku-TikTok yakho, bacheke ku-YouTube ukuthi isihloko esilandelayo soba yini, and sicele nalapha ku-YouTube bazisuggest iy'hloko ukwenzela ukuthi bazoba nethuba lokuthi babuze lana emibuzweni. Ngizocela siphumeni singekakhathwa abelungu. Siyabonga kakhulu nge-contribution yenu bantu benkosi. Ngathi inkosi inganibusisa, and sikwazi ukuthi nani nitshele nabanye enibazweni ukuthi umyalezo kaMazibuko bayawunida. Asiphumeni bantu benkosi.